بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إنما يتذكر أولو الألباب إمها حمد بني أهور من رب الله أمتك نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نبي شاء إما نبي قال سابنا صلوات السلام بركة الله دعاء كرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا مي لا يكاس مي كوريا جندني مي dia de haftaga rajyaga siyasi masrahoga hingamunda bay masaltaka be hegotum wahadakkaluma ade miharu divehi rajyaga mi ufadigen ule emme bodu masleki ekaniwari mayeku ngato ekaniwari mayeku ena wazifa kan edemu wazifa kan edi divehi rajyaga raisul jumhuriyaga magam miem demiyatu Mohon kurang enak. Raisi juga ofis wazifa kan hamaja saden babone etena gengoda. Ena deterga karta kodi gotu gawahaka. Ena wazifa hamaja sadi adi e ofihuga ngeto e anghen kujja e zuang anghena. E anghen mihaya ngeto kawenege ummita kekoddi. E anghen mihage ngeto mi beenungote kan ena beenun kuramongendia. Nuwata Ingres baham bonanama sexually exploit kuramundia unugoy abuse kuramundia goy mi gota be gotun dekamunda wahata mi ingato satten satta muslim qawmegga mi islami mujtama buna mujtamegga nuwata ingato mi fatisnamadam fashagen ishanamado nimman adi divehi rajyega mi islam dina lobi kura Allah taqwa veriwa mujtama bina kurma ngato mi nukin raise ke faratun aharame na ngato mi aduiwen ena behetun aduiwen evs divehreta ko beenuwane kandate kennu mi ngato mi masalaga bayko mi humi wani ngato mi media mi masala tilal ko difa aharame nan ebenge ngato adadunus kiya nohakon emihum bimani mi anghe kujaga shakwata raituna hamat tilakola difa divehi rajyaga veri miedo handan koren jehe kamaki divehi rajyaga nustaka ki e kantata tafatu habarta genas den tibe baykan divehi rajyaki adl insaf neti ingato corruption go suswa fettarek kamas aharmen handan koren jehe miedo divehi rajyaga aniya libe evves anghenaka firihenaka ves adi ailaka ves divehi rajyege mi dawlatuge timbarteren evves baregge doregga takijaha kotakan nuwata fuluhunge idaraka gosken ves e ammu rayitaka nuwat edaga dariyak insaf nulibekan ei aharmen huriha divehi retun qabul qurane hagigate mihi hisabu gagamuge haltu goswa wadiko ingeto mi aniya libamunda angherakan enan insaf nolibunima den ena dani kontene katto divehi rajyege ingeto aniya libegen insaf nolibegen adi evves muassasakun enaga masalaga bahibunalana mihe koneti divehi rajyege raitunga kandata ingeto belumattaka sarkar jawabdari kurbattaka mi majdihum ves adi amele jamaatakum ves ingeto bahennu bonumun ginabay ko mihugo udastan adi mihugo shakwata rayituna hamaggenes emihun ossala bannun jahala aniya libe mihayan ingeto insafan edi ena danje hisabtaka gos e aniya insaf nolibumun e aniya gawahaka gowa e udasa bannun jahalani miyeda ko iye konon insafaki komme insanu kos benu waiche aniya ki insaniyatu qabul kurachennu kiti rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dinaga wadagatume kurin bes aharbanan ige mige etan has ahar kurin ige to yamanuge wiefari vereko makka gosenaga muda vikkan ulumun ene dimavi kantak wahaka yamanuge wiefari veria makka gos ige to muda vikki e muda gati eru makka ga tibi guresunga bodunga bayku namaves ige to e mudelkan enan hagu agenudi e enen hagu agu e modelava agu ho nudinamun ena ingato gureshunge ekeki mismihun kadiya hingamun diye eddorun aneddora ekaku gatun anekaku gata namamas ingato e muda ingato gane e modeluge agu nudin faradaki
ඒරු මක්කාගේ ඉංගතෝ තිබි එම්මේ වරගද ඉංගතෝ එම්මේ බාරගද මේ ගබීලා ඉංගතෝ ගුරේෂුන්ගේ ගබීලා ඒ ගබීලා නිස්බව බේකවීම එකමමෙදු බස්පුරන් කෙරේ එවස් එහෙන් ගබීලාගේ වෙරියේ මීහෙන්නේ දැන් එන දනි කොන්දරකතෝ ඒ වියෆාරි වෙරියා මක්කා දුක දියේ කියනෝ මක්කාගේ රබ්බේරන කොමේ එන මක්කාගේ රබ්බේර ෆරබදේක මතිය ගහුරේ ලෙන්කියා ඉංගතෝ හලෙල්ලව අඩගත කොන් හෙදී ඒ ඉංගතෝ අනියවර zamanuges ඒ ජාහිලිය zamanuges ඒ අඩුවෙහි ඒ මක්කා ඉංගතෝ ඒ යමනුගේ වියෆාරි වෙරියාගේ අඩුවෙහි බයකුතිබි මක්කාෙන් බයකොනුකෙන් ඉංගතෝ ඒ බයකම කියන්නේ හිල්ෆුල් ෆුලුල් ජමාතුගේ වාහක හිල්ෆුල් ෆුලුල් ජමාතකි මිබුනි ඉංගතෝ ජමාෙන් ඒ මක්කාගේ ඉංගතෝ අනිය මේ මක්කාෙන් මේ යමනුගේ වියෆාරි වෙරියාෙන් ඉන්සාෆ් හොදාදෙන් දුකෙන් ජමායි කීති රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ජමාත ගුලි වඩාගෙන් නෙවිකන් අහරමන්න ඉස්ලාමී තාරිහුන් එගෙන් ඔබේ මියදු දිවෙහි රාජ්‍යයක අනියා ලිබේ මීහකු ඉංගතෝ මුන්නාරන් අරා එන බංගි ගොවියස් නුවත මුන්නාරන් අරා එනගේ ශකුවාගේ වාහක ඔස්සාලියස් අහරමංගේ දිවෙහි මුජ්තමන් එ මීහායන් ඉන්සාෆ් හොදුමට්ටක බස්පුනානේ රයිතකු වේතෝයේ අහරමෙන් බුණනි අහරමන කි ඉස්ලාම් දීනුගේ එම්මෙහ අගීදාය ලෝබි කුරා ඉස්ලාමී උසූල් තක ලෝබි කුරා ඉස්ලාමී තහුසීබ ලෝබි කුරා බයිකේ මියද දිවෙහි රාජ්‍යක අපෆෙනයින්ගතෝ මේ ෆලස්තීනුගේ රයිතුන්න ඉන්සාෆ් රුලිබෙගෙන් මුසාහිරා කුරා ජමාඅත් අහරමන වරෆහම් ෆෙනුනු ඉංගතෝ මේ ෆලස්තීනුගේ බන්දු කරවේ ජලල්ලවේ මීහුන්නා දෙතරේග ඉංගතෝ ශරීයතන්නුකෝ එමීහුන්නා මරුග අදබ දිනුමට්ටක ඉස්රායලුන් ගාරුනේ ෆාස් කරමුන් එකමන් ඉංගතෝ අඩු ෆිල්මට්ටක අහරමන් දිවෙහි රාජ්‍ය ගෙතක බෑකෝ අංහෙනුනා ෆිරිහනුගේ බොඩු ඉංගතෝ ජමාඅතෙන්නුකමේ පබ්ලික මුසාහිරා කොන් අඩු ෆිලා නූස්තකන් අරුවා ටික්ටොක් කො වීඩියෝ කොන් හෙදි බල මෙදක්කණී ඉංගතෝ මේ ෆලස්තීනුක කමෙක්ගේ තරිය දිවෙහිංග ඉංගතෝ ඉන්සාෆ් හොදා දිනුමට්ටක එමෙහු විද්දාෆති බිවරු බල ෆලස්තීනුක සිබි ඉන්සානු ඉංගතෝ ගාසාගේ තිබි ඉන්සානු ෆලස්තීනුක සිබි මුස්ලිම් අරබින් ගාසාගේ සිබි මුස්ලිම් අරබින් එතනුගේ ඉංගතෝ ඉන්සාෆ් නුලිබුනීමා ඒ ඉන්සාෆ් හොදා දිනුමට්ටක ඊරානුන් එතක මසකත කුරේ ඉංගතෝ යමනුගේ ජමාඅත් කොන් හූති මසකෙ කුරේ නමවස්මි කුඩම් ඉංගතෝ 4 ලක්කෙන් හා ආබාදී දිරිඋලේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ රයිතකන් අනියාලෙබි එවාහක ගොවීම ඉන්සාෆ් හොදාදෙන් දිවෙහි රාජ්‍යයේ රයිතුන්ගේ බයකෝ නුවත පාටියගේ බයකෝ නුවත ඉංගතෝ රයිතුන්ගේ හග්ගුතක වකාලතු කුරන් මජ්ලිස් තක වද සෆාර් සර්කාරතක මජ්ලිස් තක වද තිබි එවස් මෙම්බර් ගංගාන් ඒ ඉන්සාෆට්ටක අඩංගු ෆිලිතෝයේ ඒ දිවෙහි රයිතු මීහාගේ හග්ගුගේ බහෙබ්බුනිතෝයේ මියද දිවෙහි කොම්මේ රයිතක විස්නාෆි කුර්කුරන් චේන කමේ දිවෙහි රාජ්‍යයේ මජ්ලිහ විහිවන මජ්ලිහ වද අල්ලාහ් ගන්දී හුවාකොගෙන් රයිතුන්ගේ හග්ගුගේ වකාලතු කුරුමගේ ඉංගතෝ අමානත හවාල්වගෙන් තිබි බයකෝ මියද අමිල නෆ්සා සුවාල් කුරන් චේ ති මෙම්බරුන් නම් හවාල කුරන මස්ූලියතු ති මෙම්බරුන් අල්ලාහ් ගන්දී කුරි හුවයා ගොතන් ඒ අමානන් අදා කුරවේතෝ කීතු ගුරුවානුක අල්ලාහ් අස්ස වජල්ල අමරු කුරවා ෆවනි අන්නිසා සූරතුක ෆන්සස් අවමනාතුක වහි කුරවා ෆවනි අමානත්තන් ඒගේ අහොල වරිනන් අදා කුර්මන් ඉංගතෝ ei sida verina bawali vatekkama gurwana behe ilmu verin vidaluwe miedu aharamenga gawmuga tafatu verin abatibi kortoga verin fulunga terega verin siyasi party tokka verin sarukaruga verin namaves evves veriyakan e amana furiham gotuga ada kurave toye miedu verikawan annam bune bay mihunga babune insafaki miduniyage libenecche vesune insafaki hame kani fotuga liefawa echike අස්තගෆිරුල්ලා මිහිරි මිමිහුන්ගේ විශ්නුමා ෆිකුරු හුරි බරු බල එමිහුන්ගේ කිබාගා බුද්ධියෙන් යවුනි අගලෙන්න තුමු කීතු ගුරුවනුගේ අගලු ආස්වවනි නමග්ගේ ගොතෙක්ගේ නු ඉංගතෝ බුද්ධි බේ ඔති කමෙක්ගේ ගොතුගා ආස බුද්ධි බේනු කරෙන් ජෙච්ච ගොතුගා ආසෝති කීතු ගුරුවනුගේ ගතකන් ආතුගා ඉංගතෝ අගලුගේ වාහක යවගිලුන් තවගිලුන්ගේ ගොතුගා එතකන් ආතුගා රිපීට් කුරයි ෆවේ
bal allahun iman wa bayku buddhiga beenu kurani allah ge ekkawantakama ahira duwas annane kan gabul kura bayku buddhiga beenu nukurane buddhiga beenu kurun ingato ebeku dukallafi kama banama ebeka suwarge diumuge dor bandiwegen dane aharame kommedu ko namaduga aharame mekeni suratul fatiha aharame mekeni ingato suratul fatiha ke mekeni siratul mustaqim sida maga hingene gotan aharame meduwer koddewma bala sida maguga ingato hinguma enan hurasala cheki enaga buddhiga beenu kurun e mujtamega tibe rayitun nuwat egomege tibe rayitun e rayitun buddhiga beenu kurun dukallafi kama banama nuwat agalen ennama ಗುರುವನುಗ ಅಗಲ್ ಕಂಡಲಿಫಾವನಿ ಇಂಗತೋ ಹಿತಾ ಗುಳಿಗೆಂ ಹಿತಕಿ ವಿಷ್ಣುಮುಗ ಮರ್ಕಜ್ ಕಂಗ ಹರಮನಂಗ ಬೇಗೆ ಈಮಾನ್ ಕಮುಗ ಮರ್ಕಜ್ ಕಂಗ ಬೇಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಇನ್ಸಾನಗೆ ಹಿತ ನೂರ್ ದೆವ್ವಾನಿ ಹಿದಾಯತ್ ದೆವ್ವನಿ ವೀಮಾ ಅಹರಮೆಂ ಅಗಲ್ ಎ ಗುರುವನುಗ ಮಾನ ಕುರಾಗೊತ ಮಾನಕೊಂ ಅಹರಮೆಂ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆನುನಿ ಅಹರಮೆಂಗೆ ಗಾಮುಗ ಹೊರಿ ಮಸ್ಸತಂ ಹಲ್ಲುಡು ಕೊರವೇನೆ ಅಂಗೆಂ ಜುವಾಂ ಅಂಗನಕು ಏನಾಯಂ ಇಂಗತೋ eteke jinsi gonaku enayen geto wazifa ge fursata adi agubarati hadiya badiyadi ena hallalagen enage jismuge benunko wahushi shikarekan ingeto hadamundiya kaman eyan hemi hayoti yutirafwe confess kofa ena ewaha ke hifandani kontenekato fuluhunna diyama kurani konkametto fuluhunna diyama ena furem kurani me diveh rajyega fuluhunga terega kandatan hinga furi koi nuwat ena maradani ingato ena maradani me diveh rajyega fuluhunga terega kandatan hinga furi koi ei bankuga account ta gori fasa gelligen e shakwa hushalandiya mihunga masata bay mihunga masata bala anem adebba mihunga masata du kolli faden diveh rajyega raisu jumhuriyaga wahushi shikareka zuwan anhanaku gos enayen enage mustaqbal ge ingato gonnimuga haggu nulibi ena ehem firihnaka rais muizu ena diamban nuinata ena ehem firihnaka bahadekum wes ena ehem firihnaka hitabum wes adi enage ehem firihnaka bahadekum wes manako birdaka emme fahun ena wazifan kandali ekani wari mayko wazifan kandali ma ena den sakwa hushan dani kontana kotto miwaruga veriya kade kola fuluhunna masal hushalan tahuki korbento ena dirihunnaane to nuhunnane ena maralane e migamuga gwennega martoga kantata bagoen ena danjassa elwa fabunani ei ena buli kurevegen ena nasani wegen ena nahlala balivedege marwi kaman amilya ihaka dokas budafienunto diveh rajega gomi university MNU ge male danalu hostel gori angen kujjaku amille marwi bahaka danjeke marwi bahaka bala danjehe komme miheki amille marwa mihennu marafa elewima hunnani elifa dammalafa elewima hunnani ingeto danjehe marwefa danjeken amille marwe sunnani hame elifa wima marwe elifa hunna komme mihegge hashgadaki danjeke marwefa mihegge hashgade no ekan ingeto tahqiq kura bayn lagwami forensic usul taka ganun taka hamataka egweva gotukumatin halenje postmortem en ove medical legal autopsy en ove medical legal autopsy en hada minimum ingeto idara ko medical legal autopsy en hada emaruge masalaga maruge goy maruge ingeto sababu khandelumattaka minimum inquest ki fuluhun kuranji hechennu maru tahqiq kurma inquest be makka ei fuluhun kuranji hechennu minimum farada kun kota kam mas rajya ganen maru tahqiq kurban ha sidarai rajya ganen maru tahqiq kurban ha sa ganune ingato corona act nuwata medical examiner ganune ne mi sarkar wai ingato ragalu badata gennan emi hombenu kombe ganune fast kurave ingato diveh rajyega deintiha bekkollan ganune ingato bilen hushala wagutum waguta fast kolli diveh rajyega faturu verikama behe ganune wagutum waguta fast kolli ebi hum benun komme ganune edani fast kuramun names maruta hoge kurane hase ganune fast nu karunu
minimum kaman fansa havre gina har verugas mieda hame marta hogi kurane ganune rajya ke fast kore fa netumaki divehi rajya ge verikan kuramanda huriha ingeto siyasi verin divehi rajya ge insanu ge furana ge karama negehtuma nukuledi favun ekamuga fast jehun mi hummara ekamunga mi ho rekoma ingeto doren hulwa behettu minu sababenne ingeto marta hogi kurane hasa ganune medu rajya ga khandala ekama be hasa ofihe medical examiner office hadenje medu huriya sarkar kun heyo ppm pncvs adi ebuna ingeto democratic tilafatu ge verin mdp ge sarkar ekam ga vinemes medu ingeto party nizama verikan kurata viharavure gile swairuga mikomuga marta hogi kurane hase ganunde tahogi kurane idara bes latumaki mihum mara ingeto ekantata forwa kamuge heki den balala bahinga gawmi university ga amille mari kujja ga masala gawmi university ga amille maru anghe kujja maru kama bunani ekama be furatama tahogi gen amille maruwe ma beje ekujja ga maraki suicide etto ei murder etto homicide etto khandana ingeto e khandana ala ekama be tahogi gonoko den ekama be ingeto heki muhimu hekken enage phone ki mobile phone ki ei digital invest evidence engei phone ga chetulago ga hori wahake ki divehi rajye ge home minister nuko memuli media kiyadi e heduma ki fotama ingeto kuran jihemes kamennun e kiye koggem wanes kamennun e kiye e maruga masale ki ei amilla marekkama sarkaran bunakama vanya e masala tahuge kuran je medical legal ingato jurisprudence ke ganun taka hilaf nuane fadan ekan kuran je tahzib mujtama taka ekan kura misalan ekan nukura kama banyamu ingato ekan nukurebe kama banyamu ei suwalen ei ekan nukurebe mi sababen ekan nukura ehen gotakan ekan kuriya gendani hame ekan e masala oluwanan masala nufus forwan ingato masala nufus forwan home minister ka nujuhe ingato amille maruwe anghe kujjege maruga masya tahogi gonuko postmortem nahada maruge goy maruge sabab khandana e masale nufuz forwe fada ingato evidence take media hissa kuraka ekan ekuri sida ingato ekaman ingato e tahogi gan ingato nufuz forwan e ekan kurago engembes e tahogi gan nufuz forwa fioti protama ei ingeto chain of ulhunge investigation officer ge chain of custody tere gonne che mobile phone ingeto puri mawlumata ei home minister gatave sarin che chennu den ekama raitun dekolu hada nustakun goi ya faadu kya hedima dennuko me bibunani raisul jumhuriya ingeto sida mi vidaluwani tiketo timanna mena social media ga pressure takuge sababun timanna menna ewahaka hissa kuren jehuniye ingeto social media ga emasala gulegen pressure to guge sababun home minister e ingeto hissa korje timanna mas gabul kurakamennu echi hissa bala mimi hunnaki social media ga miha ko dakka wahake ka pressure dabaito mimi hunnaki social media ga miha ko dibuna ichkan ingeto radde bayennum pressure dabai besnu social media ga harman gowafin ingeto mi maafri jaluga marali jamiluga wahakes aharman rayitun eteka rayitun ingeto gowafi nunu holduga zakiya gamarga masala ekabuga hekinatala fuluhunge ingeto dibe fuluga hirmatuge emme muhimmu officeru ei murder investigation names ingeto me special me crime investigation department ga verinkam ga vinames nuata cid investigation department ga verinkam ga vinames dibe fuluhunge emme fahun ingeto hirmatun retire koravi police commissioner ingeto me kama vinames mi emmen himenigen diha officerunga masala obe zakiya ga maruga masala ga tahogi ga nufuz forwa ege hekinatala e masala mulin obbalima masekke kurikan sabiduwe aharan buna wahake nune ekama tahogi koran uri hase idara minimum idara ingeto national integrity commission on divehi rajya ga government integrity commission on emasala ga diha fulhun officerunga masala tahogi kon emasala ga dawwa kurmatta kayoti pg of fonwafa dawwa kurmatta ka pg of fonwafa mf hon ingeto police commissioner kan hori navinu retire kuri acp riaz medes magamu ko hori
den e heri ingeto murder investigation ko head kan hori sami wes MMS mierus e fuluhonge hedimatu ge tibi magamta ge tibi rayyitunna birudakka rayyitunge ingeto darina birudakka blackmail ko fasa fering extortion hadamun genda Ismail Ramis ko bahaka sa horen social media ga dakka ta kitame du hevche e masala ga fuluhun tahugige minimum tahugige vesingi namaves kobato miedu ebuna Ismail Ramis miedu inspector Ismail Ramis miedu sehre magamuga hidmatuga ආදේක police officer koenage lobbyegen hitaben ule anhe kujjaga photo social media di mena waguto waki kure namaves vilas college ga ingeto nursing kiyamandi dariwaraka blackmail ko birudakka majburun gadakamun ingeto fasa ferun nuat extortion ga amalan hinge masalaga ebuna ingeto Ismail Ramis ga masala tahugi koffes miedos Ismail Ramis ehuri ingeto fulhunga hidmatuga miwaruga mehometi be fulhunga dive fulhunga hidmatuga den huri home minister ingeto home minister ki ingeto no me jaluga ingeto marale jamiluga masala gas postmortem na hada masala olwali mihe ingeto olwali mihe den non holdu zakiya ga margo masala gas postmortem na hada emasala olwali mihe malega ingeto magmatiga anhe kujjaku birtakka sakalalagen karuga walijassagen dubi atuharuga masalagas enayan hamaladi marala jalala aniyako etoga danjassa marali e masalagas ekatinga tahuge genu kure me finulakan egeto party decoration hadan gos gallon taslimuga masala koba taslimuga masala novelunu tahuge genu kure unu bala taslim aruwagati javwakkame ena me bingaruga adiyek gos fabagen garawagen dia kame emaselen mieda hame vigote bunenu deve migotan etak rashege eta tanege engato gwennege etake martake media dia harutarega min evve sarkarega nohinga ha gena engato maru higafi shakku kurave maran higima ejheni engato eonna usulakun tahugi kuran shakku kurave mara tahugi ku nukorevi enongotaka kantata kuranya ega hekitaka nattala emaselen engato oluwaluma daluto maseke kura kaman aharmana bunebene bunumuga hagwe sonnane ingato ehemvima miedu aharmana ngabe fene ingato zakiya gamaruga insaf hoda adene kaman nun holduwa gosbuni home minister eruga police commissioner sujaw adi ingato mi raisul jumhuriya ingato gos eayra badda ko punya ingato zakiya maruga insaf hoda adene me koba insaf hoda adene me bune bawdu viruga emme kudaminnon ingato zakiya gamaruga masalaga engato e masala tahuge kan hurasala ekamuge hekinattalu kamuge tuhumatuga tahuge ga sabetuge dawwa kuran PGOF onuwi engato dia police officer na me dawwa visnu kurewunu PG kan e hori engato muizuge gammi he muizuge arismi he muizuge rais ofihuga engato wazifa golu befule Inspector Ismail Ramis ga masala PG of yoga dawano kon onnata pending gonnata en haravuren gina harwani miadu namamas victim nan adiyasoti insaf libi victim bene bene kema badalek mataka kotata masala miada hame kota fonwa fane inge kota fonwa fane denguri ingeto me muizu ga masala muizu adeterega ingeto sexual exploitation adi ingeto sex ene kiga divehin sex edmak ken kikedo ekan kuri anhe kujjayoti confess kofa media ga timana ene ki sexedi elsofa egge e elsofa ga masala ingeto e anhe kujja confession dinima bala news verin wata media ga wajiba ki e kame buna mi hek buna gota ka olwadula emme akuraka badere no ganas defaratu ga bas ingeto raituna hame ganas dinu me adadu no hun ingeto e kama begoton hase documentary hada emi hunge official page ga Facebook ga official page ga publish ko emi hun eoti ingeto sarkaran iltimas kofa mi kama begoton sarkaran jawabdari uma emasala ga foto memme foto me femni yeruga rais of yoga tarjaman hina walid lukume rais of jumhuriya efada kamen kuda kama timanna guarantee bala yangen kujja kiga wahushi goluben hingi kama vanya ehingi wahake ki
මේ හීනා වලිදු මේ හාසිරු ගයන බහට්ටන් ඒ කුරිමත්තිකතෝ නුවත ගෲප් සෙක්ෂදී තෝ රයිස් ඔෆිස් දෙරේගා මේ අබජේ බුණෙන් ඉගෙතෝ දැන් මිෆරනේ කොල්ලියකන් ඒ අංහෙ කුජ්ජා ආහාරමෙන්ගේ දරියෙක්ගේ වරු අංහෙ කුජ්ජේ ඉගෙත ජුවාන් අංහෙ කුජ්ජා ආහාරමෙන්ගේ අමිල්ල දරි වරුගේ උමුරුගේ අංහෙ කුජ්ජේ ඒ අංහෙ කුජ්ජා මොලේ සෝෂල් මීඩියා ගං හිඟා කුජ්ජා ෆුරස්සාර කොරේ හජුජෙහි ඒ වීඩියෝ බේනකොගෙන් තෆාතු වීඩියෝ තන් හදා තෆාතු ෆොටෝ තන් හදා ඉගෙතෝ තෆාතු වීඩියෝ තන් මොලේ දිවේ රාජ්‍යගේ ට්විටර් ඉගෙතෝ එක්ස් account තක්ගා වයිබර් account තක්ගා ඉගෙතෝ මේ WhatsApp account තක්ගා Facebook account tagga dawrumun ingeto da manzaru rais jumhuriya fi ekiga nata korlava manzaru joko jey hajuje mu da manzaru namaves ingeto majidi hoge batibe anghenu ga hagguga ingeto wakalat kurmattaka anghenu barwari kurmattaka anghenu nan hasa seat taka reserve koge majidi he balitibi mihu mane city council ga batibe ingeto anghenu barwari kurmattaka anghenu ga haggutaka masek kurmattaka waki hasa seat taka reserve koge member ngatu ko tibbe mihon koba eyangen kujjaga hagguga baheb bunali jamaate masjidi hoga baheb bunali anghene koba sidata koba to ebuna anara miedu vihwana majlis ga anghen member engai anara ingato muizu ga anghen kokko sauda koba to men evs member ko kibe gan to me anghen kujjaga hagguga bahennu bunani emme kudamenon kiibegen toye min anhenaku majlihuga guwanudani e anhen kujjaya edakka wahaka behegutun ingato parliamentary inquiry kurmattaka haso committee nge kulawaluma bala insafaki wakibege chennu wakibege haggennu ingato dawlataki timbar wakurefa wa dawlate judiciary ingato sarkaru hinga baru adi parliament gaanu hada majlis timbar wakikurefa wa ingato sarukaru ge misveri kamhuni rais jumhuriya miedo agamu khuri rais muizu ingato raita kamedu aniyaveri kon ingato zulmen hingima emasala ingato me fuluhunnu kome tahugi genu kurevene ei duniya ge evastana ge tahugi kura gotennu ingato ei democratic hamata dibe me democratic mujtama ge kan tahugi kura gotennu ei kiye rais jumhuriya ge victim kan ingato zuwan anghe kujja sexual exploitation abuse blackmail ge victim kan zuwan anghe kujja ekani verek maku wima emasala ingato fuluhun tahugi kura kanuje fuluhun tahugi kurima yoti frotama ingato nufuz porwa masala frotama ingato media genda ka suje adadunu hobar etan ingato etanuge ingato me huri mudala computer taka laptop taka hard disk taka pen drive ta ferge genda kanuje me hama khandeligen geto media mivasata gerestiative media ngeto adadunu ha birudakka ingeto adadunu ge news weringa angabandu kurmattaka hinge bodu uduwanami adi mifurusatu ga ahoren dibe rajyege emme ha news takan media iltimas koni mi hame ekani ingeto mi hame ekani adadunu han ingeto kuri jessumen dekke birennu ka me dibe rajyege emme ha news taka news werikama journalism man ingeto dekke biremmi habaru fatunuma sakha habaru raituna hame gerestinu man huraselam gotun hinga biruweri kame me ingeto terrorism me media terrorism me fulhum fonwa etan ingeto kotu dukuri amura hilafa etanu gohuri muda confiscate kuri ekama behe ingeto me lawyer nuwata adadunu hon emasa ingeto efara tamsil kura lawyer ku media ga vidalubi kotum fonwi chidugoti etan bala fas kurare etanu gohuri muda confiscate kura kanune adi adadu nus ga ingeto me masul werim was ekaman nuruhum faal kon hedima emi hun eta office tere neruni bera nerenenge teluga ingeto coaching implant kuri ekame frame kuranga tan echitake veddi ekame ingeto sida hama fulu hunda kabirennunto den mimasala ne ka honubi ingeto midi haftaga kulliyakan ingeto mi raisul jumhuriya me media de basdi gatumuga tereng adadunu hoge ingeto news wariyaku raisul jumhuriya anek eswal kurei raisul jumhuriyan eswal hushali anghena kangeto mikahala masse dimabegen e anghem mihaya raisul jumhuriya elsofa ga guluntaka hingagen kiketo mikama vidalwane bonima istar jahalafa kemera monu forwafa anek istar jahagen hore bonai tifada kamen hingagen nuhingane ti kandeligen dogeke bala kongera ko
kontanekato kukkuri miha enan amillan yutira febron yaharan kurikame kei kushek kuri evas miha ku meda hamen amille kanen yutira fefaka timanne kan kurikama karen eteke tahogi kutakan hinga eteke third degree benu koggen eteken investigation takan hadagen eteken hekka garinan hodagen hoduma fahu den adi fuluhun geves adi kotek geves emiha amillan confess we amillan yutira fani timanne kan kurikama vima miedo ingato me muizdu nokome ingato timanna kurikame nune bala ti dongama video we sedi bayke ingato budi ti dongama video sedi bayke eheri muizu go bahuru hori go ingato mu ekawa me raisu jumhuriya aharmen mikala bahuru we beno ko fabun wahadakka fi abuna doctor konkala bahuru we konhe wahaka didakkani ingato ekawa ko mi gamu ga raisu jumhuriya budi dongama video kalemen nun hedi amillian yutirafiye kalemen ingato tia video ingato elsofa video hedikama tia amillen yutirafiye bala meenaga hori gamaru kame koskame kandu koskame munak hanna kannege meene kannenge social media hinga gote bes meena medin jawabu sabenge bala emihun nubune emihun hedi video nune ke bala emihun hadafa e video documentary 30 minute ge documentary hadafa e publish kofa emihun ge logo ingato video ge himanafa adadu ge logo himanafa publish kofe yoti den kon ingato video hedibanne kiken ulen kon kamemmi ingato adaduge ingato Facebook official page ge yoti ingato eti upload ko publish kofa emihunge logo himanafa adi 18 haru matige mihunu niyamun enubelema adi parental guidance ingato yoti eka himanafa e video mihara balafe divehi rajyega muli abadiga 90% vure gina beko tilnaka fansa saha vure gina raitun e video med balafi dive raja gabati ke hatollaka fansa hingas mihun uletane dentibi kuda kodin ka man ahoren bal dekeni ehemvima medu e video no bala evs raita kunad dive rajyega namaves yangen kujjaga hagguga baspunane divessa kunetum medu aharmen dive mujtama ladu ganne je kame yangen kujaga hagoga baspunane party siyasi party idiko leader etumaki aharamen ladu gannan je kame yangen kujage masya tahugi kono ko fulhum fonwa ingeto fulhum fonwa media adadunu ofi habada media birdakka e jarima hingamun daruga e nuha bir dakkamun daruga ingeto ekankuri home minister ingeto mi majlis nav vihmana majlis ke MDP nisbat adhiya member ko tayar koru ruhun dinwa kiwes e democracy ke jehi tafale tappalenge ingato tappalenge ekaba ko mimi hunaki ingato democracy nagahattanga be rayitunga haggutoga wakalat qur'an kaman huwa ko allah gandi huwa ko e amanata e mas'uliyata hadawal watibi memberummi namawe singato aharmenga rajye ga aniya verkam mi sarkaru ga aniya verkam ma waagi verive mi hudumuhtar verikan negahattu mattaka fuluhum beno kogen aharmenga amidarinna aharmenga aidatakan aharmenga rayitunnan adi mimale geta satekam ingato rayitunna birdakka aniyadi pepper spray for the bargo the pepper spray for the duniya gam ganuni ingato chemical hatiyara be ganu taka manna kore furi pepper spray chemical hatiyaru adi barugada ingato hakataga nuwata adu benu kogen ingato raituna hamalade adu badi nuwata elrode fada hatiyar benu kogen aharmenge ingato muzahira ku eteke zuwanu ngateka raituna hamaladin adi hamaladi ekan difa kon ingato ekan kuveri raitun ekan kuveri kuri masekan difa kuri aniyaveri home minister mihuri madege MDP ingato organize kogen bevm me bodu muzahiraya ingato fulhum fodwagen hamaladini elredun hamaladin ga sababun zuwana ku heart attack jehi hospital ga farwa kuri enage furana kiriya salamevi ingato divhe rajye gweira malega miga kuriga ves ebohori muzahara koffa namaves ingato pepas prajagen adi mihe ku heart attack nuje aharmanen abenge duniyage horiya gawmtake ges mana koffen hatiyarkan emme tahzibu ingato emme kurirafa amerika gas benu kurachenun elreda fulhum benu kurima emasata medes amerika ga kodu ga dawwa korevi ekan kori fulhum suspend korevi emi huna detere ga ganun fiali yani alibe mami huna badal devunu
Namaves me sarkaru me PNC sarkaru rais muizuke PNC ingato wagunge gengen himene scam gengen bodu wagunge gemengen himene sarkarakun ingato e mihayen kuri aniyaga badal dinto nude me sarkar wai kuriga covid ingato covishield jahage maru mi honnaves badal dene kamba bunamu rais muizuke liyanu ingato MP janabu buni ingato me covishield fake vaccine jahage maru mi honga ayate ka badal hodadi emi honga haguta karwa koddene kama konkame kuri ingato janabaki hama fakka fake janabaki enaga liyanu ingato aniyawari ingato zulmawari siyasata vikkan hikamun raitun gobo haddemun hika mi hengene ki ahoren gowala maccangoli genaga daaraga mi hunan anna ingato intihabe gena reject kurma janabaki raitun gobo haddem gobo politics gobo democracy gobo kurasi ge arahuri democracy ge bappe nungei gobo kurasi ge appengei gobo kurasi ge sehengei ingato ehme ma mifada emme ha farata ka nune ke bunuman ahoren raituna gowalan iltimas kura den raisu jumhuriya ingato insaf hoda dirmataka ena edu wahadekam ingato nusweriya muhadab ko dekki wahaka ganapuri tima mimasa tahuge kurmataka dive raje gemme ha farata ka gowala me iltimas kurame den kulli kamifoni ingato fuluhung anani Inland Security Ministry ke darum nuwate eterege difaiya behe wazir ke bedem ke darum ei ena ke simmaen ei fuluhun kolliya ka court amoren hifage miyei ingeto e masala ge shakwa kura angen kujja ge shakwa tan nobala ekan report kuri news media birdakkan ingeto ekam mes atak govima dennukume mibunani anekas PNC sarkar mibuni kiketo timammen ingeto raisu jumhuriya angage nune fuluhunan angage nune fuluhunan engi raisul jumhuriya nune ekabako mina ingeto raisul jumhuriya ge magama go hore raisul jumhuriya ge office terega ingeto rasmi ko bevunu news baddalu megga media basdiyagatu megga divehi rajye ke kamabe emme faratta kan emasal il tahuge korma iltimas kurima mikkuremuni konkometto mi masta tahuge korma amure nunto mineremuni kiye ekabako miedo anek kamina bemone timannage nuwata me sarkar me raisul jumhuriya kurevi kame nune kiye PG ofi hon PG kurevi amuraka genda tahugi keke bala PG ge ingeto me dive rajye ge PG ofi ga prosecutor general kamihuri ingeto me Abbas Sharif bala me muisu ge boyen unto bala dive rajye ge raisul jumhuriya ekarito insanaki hame kadi enagato insani haggen oti hame kani raisul jumhuriya ga ailagato oti karamaten aharmenge daringa aharmenge ailage aharmen dive raitunge karamaten ifwata insani hagge netito aharmenge darinen aniyako aharmenge darina fulhum fanuwage birdakka mihinga jarimata wagutu huttalan nuwata rayitunu kame misarkaru ganiyabe kannemman aharan dive raituna gowalan MDP ga medu tibi ingato demokrasi ta adu kurabay kamawanama kerefa Muhammad Nasidaki ingato raituna haguta karwa kodden ule mihi kamawanama kibegento enayen eso fagmassa tahugi kurman ingato gowala fuluhunge markos dasan ennuwemeni nuwata raisul jumhuriya buizuge geedorang evvan wam abaje nuwata miedu home minister kan huri yusanuge geedor bes evvan abaje bala hame kadi migawmoga insani hagga karamata mihuri hacceng salamata rakkaterikama nafsani kantataka balikarikama hame kani ingato me ekantatako salamawuma hame kani hagguli bigamani raisul jumhuriya ka aila ma majlis ke tibi member una emihunga aila nuwata miedu verikamuge party ge veringe daringe ekanito emihunga ekanito Abbas Sharif korebasu wala mi Abbas Sharif kale tini amillen ingeto Allah gandi huwa ko gen ingeto Allah matiwari kore amanati ge waji bada kurma ganuni huwe ko gen kobato masuliyat ada korbeto manek fanti hunnevi hame ken effarata ka jefa summum bukumum omiyum wefa ingeto mammam wa biru we khanu wefa rayitung denti bihen emme ha rayitung haguta niula gadefa ehenunama ingeto extortion hinga forgery hinga ingeto fake document ufeddi masalaga tahugi ga sabetu inspector of police isma ramiz ga masala PJ phone nima engardo pending ga nonnane
දිවෙහි රාජ්‍යයේ රශෙග්ග ඉංගතෝ මරාලිකම කතිලා මරාලිකම තුහමත කරවේ zakiyaga maruga masalaga emasya tahogigunu kon emasala mulin geto gendambi gotan nugen gos emasala mulin olwala emasalaga eraruga rayitun insafan hod edi nuku me aduhar ko rashterega hama himen sulhavere muzahira bevima e muzahira tere ngeto sifem fonuwagen etake raruga doshimi huna zuwanuge gayen anghenuge gay dola bolangara emi hunge ebbe ko bidiyaluwage malege ingeto dunu diwalla anyadi birdakka tala hada adingeto e mas muzahata control korma muli atologe raito birdakkumattaka jehegen we veliduwan ingeto fuluhunge faujen arwagen mihinge jarimatan hinga ingeto MF hunge masalaga ingeto fuluhunge emme mati officerun ei CID department ge in charge kon ori ingeto ACP Riyadu additional commissioner of assistant commissioner of police Muhammad Riyazu adi me homicide and death investigation department ge shifa mihengo singeto me special crime investigation department ge ingeto organized crime department ge wearing mingos diha officerun emme is diha officerun masala national integrity commission saab mitahoki ko emas saabete dawwa kono fonwima miharu aharewani mi ingato emasela ga dawwanu kongonnata aharewani kobato ekkala PG ekan hori abbas sharifu PG abbas sharif kontane ko tomi huri minayen hamekari fennani raisu jumhuriya ga darifulu ga masalto dawwa kuran ehem masata ko dawwa nukurabani kibento masduwate kati masala me humeru masala ingato blackmail kurum masala extortion masala mikala kitam masata ka pendin ke bohori tahugi ka sabitu hekka garina huri masata kiveganto court ka nufanuni jinay court fonuwa dawwanu ufulifa nuwat ekamuga ingato PG sharif ingato abbas sharif fedwa mi huri එහෙම මෙබුනේ මේ දවලතුග මේ සරකාරු ගනතේ රයිතකන් ඉන්සාෆ් ලිබිදෙන එවස් මිනිමම් මුවස්සසන් ඉදාරයි ඒකතෝ ඉදාරයි මුවස්සසන් නැතේ දැන් කොන්තනකතෝ අහරමෙන් ඉන්සාෆ් හොද දාම්වි අහරමෙන්ගේ රයිතකන් අහරමෙන්ගේ රහුගතරේග අංහෙ කුජ කොරේප කරවමු එකුජ්ජාය වසීෆා දෙනකම ඉංගතෝ උඩුන් තරිබාලාදී එකුජ්ජාය දෙම්බන් ඉන්නනේ කමන් ඉංගතෝ එතක වවදුවේ එතකන් අහුදුවේ etake firumi kaman ekujja ebunani adi ingeto ekan ingeto sajida medama falaaramu e rais jumhuriya gofihun ehen ofiha ka badal kura majburuwe anek ministry go hori wazifa da karum gendiyaru e ministru e ange kujja gona karum anekka ves muizuge hita nukula daadawe mingeto hiddatiwe anekka ves ingeto mi badal kuri muskuliye ke kiyafa mi badal kuri higher education department ekujja kar ezuwan anghena kar bunikama bani etanu ge huri muskuli haidare ena ragalavia important kamennege ena karen ena fonu e muskuli yaku ingeto kare ga rakkaterikam libene kya mi fonu